سلام تخطاتنا الشانل كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لوم ونخلو فتشنا نعانا يبقى كن مهارلون كنفلطونا لنا زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا ابز حج نريو بروجرام بدرجة عالم زقيا زلو كنتاتيو نيتو زبحال مبل 75 عامت نايم مسراتو ام صبال ابز ركبول زلو هذا عبي فتامي راشم سندي زراخبول زلون وتحدراو زمدنا زغبرو زلون لوط ناي تكنولوجي زغبرو زلون كنرينا بتمساسالي هاجرات كسع كندي اباصوارات وددر اتين كم زلوا حلف حليفن حقت حيسكا مقدح ناي كالوت مسرح ناي كالوت جمتيلكا معياي بفلاي راشا اب كينا سلازلا نتي اوروبا ويون امريكا اب يوكرين زمصو غليو زمارخو غليو زحزوا اصوارات جمت إلى أن التوكينات كم يجرات تكمل لا عبا زاربا رسقين لون عون كرينا أبزو كناتات زي نيتو زجبرو زلو منقص خاصاتهم كرينا لايك بور سبورت جبرو مسايد صنحو استفلا ليت حستلني حانتا قد سيت انترفيو ناي بريزنت ناي هانغار زجبرا دما كرينا ساعة كندي قد سنت كم زلو أوروبا كاب سلام تميلو رحي أو خمزلو نخنفلت كتحجزنا. So first of all اسكبزا انترفيو ناتو نجمر تي نسوس جبرو نسوس تزاربو حد عبي فايرال ملف تخوين زلو سلو زخونه اسكن يجمر انتاي بلو اسكسمعوا. For having us here. The whole EU is talking about you again. I see furious statements from various leaders. Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas are just few of the reactions about your trip to Moscow to meet Putin. قدامي تحتاتك أغدي مجلس كفاكم ناي بحق زحزن غازيتنيايو ناي وق غازيتنيايو وق قصل زدل غازيتنيايو أنا ديكون كل ما أبت كومنت دكتور كساب نفسه كساب تسألي مصرفوا أبتي بيلد زبال حرعبي مسهيد غازيتان هجرما ناي تي في يوتيوب شانل وين كنت كوتري وتقولهم أوي وسيزلت فيديو بإنجليش تغيرو ناي بحق زقرميو تحن نسمع جنتاي دولة نسخان راشا بمخاتكا ما راح اوروبا بتعمي مع عبيدهم زلو ناي يوروبيان يونيون ناي جرمن ناي استونيا زلو كلهم يا مع عبيدهم سلمتي قاقن نعم كي نقر كخيت كايزو يد سمعت عطنات. What did you want to achieve? Was it? Okay, the Hungarian rotating presidency started 1st of July this year, which means that we have to have the European Union to work better and to achieve certain goals. This is a very technocratic approach. Dossiers, legislatives, competitiveness, very important issues. But we can't neglect the fact that we are living in a very special time. This is wartime. So I think the presidency of the European Union, I mean the European Council, simply cannot afford not to deal with how to get closer to peace and whether is there any chance to close the war, ceasefire or peace talk. So if any rotating European presidency of the Council would not deal with that, that would be hypocrisy. So I بحكي نفع مراحي وفيكتور أوربان أبزوان زي بدرجة أوروبا تزرقن زنا عدن مراحت رايك كل زخل مغنياتو كل عزاز ولا زلو أوروبا أنا نايتم كونسل أوف بريزيدنتس حلافي بريزيدنت نت نشد الشوار هدو هيبل له قبل هذا ورشوعاته تقدم يكون قبل زقبارنا أبي أوروبا أبناء كوينات مدرخ ينزلنا أبناء كوينات زوبا ينزلنا سلازي تقدم ينمع بالينا كن حسب تحرقينا كاب مسلوينات وصينا نعو كن حسب تقينا مجمرة إذا كنت زاب يوكرين زقبر زلو انتس بمقرأ زقسي انتس بسلام انتس بقلا معلبخ قبرالو نعوخ قبر زيدا لما مسلوي مراحن حساو مراحن تريز بلاي لالو I don't know مالت فلو رأسي هيد ليه كان ينزل ريوز لنا نخرج دعاكا وقا مالت هي وسا بيزا طفل تعتقرت يزعنو معاد جنزب يزعنو قدام نتاتنا هزبي يزغير كل نقر كاي يزغير نذكر الدوة زي مخالهم ناي السلام تبقصو غيرو مخادو كم حدا عبد جبن زفت أما غيرهم بشمو حنساب كصرفو حنساب كوارد ويمزو على زلوتهم تمين ستريم ميديا نيروبا تطري ويغ مجون ساع كندي قبل عليو أشكال على ليس أوتتهم غازيتنياتات كلمله إذا سبزقن بدرجة عالم بدرجة حزب أوروبا حزب جرمن نزل السوس قبرو تبقصو بتعمي زد نقو إذا حتى زل غازيتنيا جرمناوي أما أكلوني بلويو زعبا يوكرين زعبا راشا كتزارب مسألة بالكانيلو نالبات أنا لا أسمعكم يعني أنا بحكي إذا قرميو بين لا جريس أفيوه نساتهم كسمع وز دليل تايو زيد ساتهم كري وز دليل or perspective كبك. Or this all-electric infantry? Is it the E-Tank, or this all-electric infantry escort vehicle, or hybrid transmissions? What will be the future tech in the next generation of combat vehicles? It's a necessity rather than an ambition to be able to move away from fossil fuel. One thing is clear, this is not the top military priority for the German Bundeswehr or the US Army. We take a critical look at the technology. So انتهينا نرزلنا دوتشا فيلا ويون تبين ستريم ميديا بزعبا
ኤሮፓ ናብ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣትዩ ኣፅዋራት ንኸፍሪ ቴክኖሎጂ ናቱ ናብኡ ነክቕንዕ ኤቭሪቲንግ ብዛዕባ ወታደራዊ ሓይሊ እዚ ወታደራዊ ሓይሊ ክበሃል ከሎ ንኣሜሪካ ዓበይ ባክሰብ እዩ ዘለዋ ኤሮፓ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ሕጂ ከተረክብ ኣይትኽእልያ ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂን ካልእን ካብ ኣሜሪካ እያ ክትገዝእ ብካልእ ዘረርባ ኣሜሪካ መክሰብ ኣለዎ ኣብዚ ሰላም እንተመፅኡ እዞም ኩሎም ኣፅዋራት ዝግዝኡ ዘሎ ቢልዮናት ገንዘብ ዝጠፍኣሎም ዘሎ ክግዝኡ ይኮኑ ኣብ ግዜ ሰላም ኣፅዋር ኣይገዝእን እዩ ኣብ ግዜ ኩናት ወይ እውን ስግኣት ናይ ኩናት ምስ ዝህሉ ጥራይ ኣፅዋር ዝገዝእ that's why ድማ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ስግኣት ናይ ኩናት እዚ ፍርህ ናይ ኩናት እዚ ናይ ኢንስታቢሊቲ እቲ መንፈስ ክህሉ ዋላ እኳ ውግእ ክህሉ ትደልያ ምክንያቱ ሰባት እንድሕር ውግእ ዘየሎ ስግኣት ተሎ ዝተወሰነ ምስ ገዝኡ ኣኽለና ክብሉ እዮም ውግእ እንተሎ ግን ክቃፀል ስለ ዝኾነ ክትክኦ ኣለካ ንክትክኦ ድማ ዲስካውንት ኣይትደልን ኢኻ ኣብ ውግእ ዘሎ ሰብሲ ዋጋ ጉደለለ ኣይብልኒ ዋላ ኩሉ ነገሩ ተለቂሑ ዋላ ገዝኡ ሸይጡ ዋላ መሬቱ ሸይጡ እዩ ኣፅዋር ክገዝእ ዝደሊ ምክንያቱ ሞት ስለ ዘሎ ኣብጥቁ ዩክሬን ድማ ከምኡ እያ ትኾን ዘላ እታ ዩክሬን ትበሃል ድማ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሰፊሕ መሬት ዘለዋ ሓንሳብ ነቲ ኣብ ከርሳ ዘሎ ማዕድናት ኢና ክንወስድ ክብሉ ትሰምዖም ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣምፅልኩም ነይረ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናቶም እዚ ኣፅዋር እዚ ንኸርእዩ ወይ እውን ንዩክሬን ድንጋፀ ናይ ህዝቢ ዩክሬን ወይ እውን ሓልዮት ናይ ህዝቢ ዩክሬን ስለ ዘለዎም ኣይኮኑ እንታይ ዳ እቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ዘሎ ክወስድዎ ይደልዮም ይጥምትዎ ኣለዎ እዮም ብኸመይ ትረኽቦ መን ቀዳምነት ክወስዶ ይኽእል ነቲ ፀጋታት ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ በኣስ እምበር ንዩክሬን ሓልዮም ዝገብርዎ ዘሎ ኩናት ከም ዘይኮነ ኩልና ክነስ If Russia gets the Donbas especially and controls even more because in the center of Ukraine there is the Dobra block lithium deposit which is much richer and much better and much more exploitable then of course this so እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፋውንደር ን ሲኢኦ ናይ ጀርመን ሊቲየም ኢንስቲትዩት እዩ ስለዚ ራሽያ እንድሕሪ ክፋል ናይ ዩክሬን ሒዛቶ ብፍላይ ዶንባስ ዝበሃል ከምኡውን ኣብቲ ማእከል ዘሎ እንድሕሪ ሒዛቶ እቲ ሊቲዩም ዝበሃል ማዕድን ኣብኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና ጀርመናውያን ወይ እውን ኤሮፓውያን ነዚ ማዕድን እዚ ክንረኽቦ ይኮልናን ብካልእ ዘራርባ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩናት ዕላምኦም ካልእ እዩ ንህዝቢ ዩክሬን ከጥሕኑ ዲሞክራሲ ንኸስሑ ይኮኑ እንታይ ዳ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ክብሕትዎን ክወዝዎን ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ስለዚ እቲ ዕላማታት ብተደጋጋሚ ገሊፆም ኣለዮም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ኢሎም ንሕና ዘድልየና ዘሎ እቲ ኣፅዋር ጥራይ እቲ ማዕድናት ጥራይ ዘይኮነስ ንሓትቶም ክኽባስ እዮም ኣብቲ ማዕድናት ዳሓራይ ማዕድናት ጥራይ ዘይኮነሲ ብናትና ገንዘብ ጌርና ብደምን ኣዕፅምትን ናይ ዩክሬን ጌርና ንሰራዊት ናይ ራሽያን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሽያን ቁጠባ ናይ ራሽያ ንምብልሻው ቀዳማይ ዕላማና ንሱ እዩ ንሱ ድማ እቲ ዝበለፀ ንሰርሖ ኣለና ኢና ንሕና ዋላ ሓንቲ ደምጥባ ይበልናን ደምጥብ ዘብሉ ዘለዉ ዝሞቱ ዘለዉ ዩክሬን እዮም ስለዚ ካብ ዝበለፅ ታክቲክ ክህልወና ኣይክእልኒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ዓብኢሎም ሓሻቶ ኮንካ ድማ በትርና ይለባም ትኸውን situation for Europe gets worse because Europe could get most of the minerals necessary for energy transition from Ukraine and Ukraine by that could finance the reconstruction of its country which will cost much more than the World Bank estimates. So if we can drive Putin out of all these areas, it's a big benefit, not only for energy transition in Europe, but also the reconstruction of Ukraine. So ኩሉ እቲ ዘረባ ገይምናቶም ኣብቲ ረብሓናታቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ግን ንፑቲን ብሓይሊ ክገብርዎ ከምዘይክእሉ ዓቕሞም ዘይፈልጡ ምዃኖም ናይ ብሓቂ ኢኻ ዝሕዝን መመሊሱ እዩ ዝደፍእ ዘሎ መመሊሱ እዩ ቦታ ዝሕዝ ዘሎ መመሊሱ ድማ እቲ ሃገር ይዕንዋ ኣሎ ስለዚ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ኣብ ዩክሬን ዘሎ እዚ እቲ ብሕቡእ ብኣፎም ክዛረብዎ ዘይደልዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ኣዳኺንካ ንራሽያ ግን ኣውፂኻ ነቲ ፀጋታት እቲ ትብሕቶ ትሕቶ ኣሜሪካ ዲያ ክትወስዶ እቲ ማዕድናት ወላ ኤሮፓ ኣብኡ እቲ ባእሲ ክመፅእ ድሓር እውን ምክንያቱ ኣሜሪካ ዕድል ክትቦም ኣይኮነትን ብሓፈሻ ኣፅዋራት ናታ ዘሎ ናተይ ከም ትጥቀሙ ዘለኹም ኢላ ንሳታ ነቲ ፀጋታት ብምዝማዝ ዕድል ትብ ሃገር ኣይኮነትን ኦኬ ክመለስ ኢና ናበይ ፀኒሕና ኩሉ ከተሓሕዘልኩም ስለ ዝደልየ እንታይ ዓይነት መንፈስ ናይ ኤሮፓ ከም ዘሎ ንክንፈልጥ እስከ ንቐፅል ሕጂ መንፈስ I have a strong moral and political motivation that we have to do something. And my estimation is that in the forthcoming 2-3 months till the American election, what will happen on the front line? It will far worse than it was up to now. Why do you think so? More weapons are there, and the Russians are moving consistently ahead. So the energy of the confrontation, the number of deaths, the lost lives, the casualties will be more brutal than it was in the last 7 months. Even the previous period was also very brutal. So what is ahead of us is far worse than we think now. So እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ቀረባ ዶብ ናይ ዩክሬን ዘሎ መራሒ እዩ ኣብ ዶብ ናይ ዩክሬን ዘሎ ሃንጋሪ እንታይ ይብላ ኣሎ
ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት እቲ ዝበርት ኩናትን ብሕጂ ድማ ንዝመጽእ ክንደይ ኣዋርሕ ክቕጽል ዝኽእል እቲ ዝኸፍአ እቲ ዝበርት ዓጽዋር ተጠቂሞም ዝገብርዎ ስለ ዝኾነ እቲ ዝበርትዕን ዝኸፍአን ኩናት ምዃኑ ብዙሕ ሞትን ስቃይን ዘምጽእ ስለ ዘሎ እዚ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ነዚ ጠጠው ከብል ዘይሓስብ መራሒ ድማ ናይ ብሓቂ ምስሉይን ሓሳውን መራሒ እዩ ጽቡቕ ሰላም ከምጽእ ዘይደሊ መራሒ ብምባል ይዛረቦ ዘሎ እቲ ጋዜጠኛ ብጀካ ኩናት ካልእ ዝረኣዩ የለን እዚ ኸዓ ኤግዛክትሊ ንመን እዩ ዘንጸባርቕ ነቶም ሜይንስትሪም ፖለቲሽያንስ ናይ ኤውሮጳ ኡርሱላ ቫንደር ላይን እታ ሕጂ መሪፆማ ዘለዉ እታ ናይ ኤስቶኒያ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረት ካላስ ናይ ጀርመን መራሒ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ጀርመን ሰርቬይ ገይሮም ክንደይ ፐርሰንት ብመንግስቶም ዕጉባት ምስ ተባህሉ 0% 0 ካብ 100 0% ዕጋበት መንግስቲ ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ እዚ ጀርመን በቲ ዘለዎም ህዝቢ በቲ ዘሎ መርሕነት ኮሌሽን ዘሎ ኣዝዮም ዘይ ዕጉባት ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ እዚኦም እዮም ድማ እቶም ፖለቲከኛታት ነዚ ሰብ ናይ ሰላም ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ ዝቃወሙን ዝኸሱን ዘለዉ My motivation is that if we would like to do something, and I wish so, and to change from war policy, war supporting policy, to rather to the peace policy, this is the right time to do so. The question is how we can do that. Why do you think so that it will be more brutal? Is your argument that the Russians can't be stopped? Because we see little success also on the Ukrainian side with Western weapons. There was, the Russians tried to go closer to Kharkiv region. They tried to attack in several occasions. It's not the case that the Russians are really having big successes so far this year. I'm not speaking about successes. I'm speaking about energy which is invested into the front line. And I had a chance to have a conversation with the Ukrainian president and the Russian president. And believe me, that the forthcoming 2-3 months will be far more brutal than we think. Why do you think so? Did Putin tell you that? Both sides is very much committed to do so. Even the Ukrainians are now they are, I can't say happy because it's not an appropriate expression, but they are more optimistic because they got a good quantity and quality of new weapons and they will use it. So the energy which we confronted on both sides will be different than it was in the previous month. So we Europeans, if we would like to get less shadow on the European life of the war, we should act now. Number one argument is loss is life, yeah? So life which are lost. So حدا أبزيا እንታይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ኩናት ኣዝዩ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዩክሬን ብዙሕ ሓደሽትን ብርቱዕ ኣፅዋራትን ሂቦም ኣለዉ ራሽያ ድማ ዘለዎ ሓያል ኣፅዋር እናምፀት እያ ትግበር ዘላ ስለዚ ሕጂ ዘሎን ብሕጂ ዝቕፅል ድሕሪ ዝተወሰነ እውን እቲ ውግእ ኣዝዩ ሓያልን ፅኑዑን ብርቱዕን ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሕ ዕንወት ከወርድ ከም ዝኽእልን ስለዚ እንተኽኢልና ነዚ ኩነታት ዝጠጠው ከነብሎ እንተኽኢልና ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ዝሓቱ ዘሎ ጋዜጠኛ ካብ ዓዲ ሂትለር ምዃኑ ረሲዑ ናይ ሰላም ፍሉይ ኣምባሳደር ኮይኑ እዩ ነቲ ክኸስስ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ጀርመን ዘሎ ትዕቢት ንበይኒ እዩ ኣብቲ ጀርመናውያን እዮም እቲ ቻነል ወይ እውን እቲ ማዕከን ዜና ቢልድ ናይ ጀርመን ስለ ዝኾነ ጀርመናውያን እዮም መሊሶምሉ ዘለዉ ካብቲ መደብ ህፃናት ዘይለበመ ጋዜጠኛ ብጀካ ናይ ብሓቂ ድንቁርና ኣብዚ ሃገር ዘሎ ዝገልፅ ብምባል ወላ ሓደ ነቲ ጋዜጠኛ ዝድግፍ ገፅ ድምፂ ይሰምዕ ናይ ብሓቂ ስቱፒድ ዓይነት ጋዜጠኛ እዩ ዝሓቱ ዘሎ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ወላ እኳ ንእሽተይ ይኹን ወላ እኳ ፍረ ደምፂ ኣይኹን እቲ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ንሂወት ንምድሓን እዩ ሂወት ግን ዘገድሶ ኣይኮነን እዚ ጋዜጠኛ እዚ ናይ ብሓቂ እዚኦም እዮም ድማ ነቲ ሚድያ ተቆፃፂሮሞ ዘለዎ ገጾም ትርሓቅ This is the number one moral motivation. But the second, the self-interest of Europe, because what's going on is very bad for you. The argument from EU politicians would be that a trip like you did to Moscow would divide the position inside Europe and to show Putin that Europe is not talking with one voice. Very primitive, very primitive. What I'm doing is not that. There are 5 main actors in this very complicated situation. And now I have met 2 out of the 5. Ukrainians, Russians, then United States, then China, then European Union. And I will continue to manage to get and collect. السبب دي أتي مالت نوح عندي تنترفيو كن سمعه نبي حكي كن تصفى زلوا مراحي ونبي حكي تصفى زلوا دي كون تصفى ذهب مراحي أبكالي مرقتي تعتد في أبي ميجريشن زلوا ريسبكت على نون هاجري أنا بسدة نياتات كمال أيد اللي يقبل مسألة هاجريو there's no discussion ده رغيلك بعدهم دلتكم عدنا جن دلتنا قبل مسألة أبزوان نسبة هذا اللغة أنا سدة نياخونا يتكون أبعدنا يتعطوني هابلغة عدميو ማለት ኣብ ዓድማ እቲ ኻዝን ሪኦ ዘለና ደይኮነ ነዚ በዓል ሆላንድ በዓል ጀርመን ዝገብርዎ ዘለዉ እምኒ ምድር ባይን ፅርግያታት ምብታንን ከምኡ ዝገብረልካ ኣይደልን መን ይደሊ ከምኡ ኤርትራዊ ናብ ኤርትራዊ ሱዳናውያን መፅኦም ኣለዉ ኣብቲ ፅርግያ ክበኣሱ ተሪኦም ኤርትራውያን ክቁጥዑ ምዃኖምን ካልእ ነገር ይፍሉጥ እዩ እዚ ስደተኛ
مزيو بس ما عمل لنا تهاجر زحجز عايزقلون يوم كلهم هاجرات دليهم سدتنيا قال سنة سرعة بيرنا أبتقطع كبركز غل دليهم سدتنيا هاد جنب زحج زي سدنات حزامين دوت ما تريه خازي يرتراين تراي يكونون يرتراين كحجيهم كمان باسلو عندي كل جزء بحفش شاغن نا أفغانستان وينا جلك تريهم كلها زم عربون مرة أخرتهم حيالاتهم لذي كمين دليلنا قبل مسألة نملا سبتنا بهم يزيد في زيادة أخراري برايم مينستر تبايلو أبزوج جزء بزلو نحنا أبتو كينات بزحت وداتينا كينات ما بغتنا أنا يسألوا لذي أبزو كينات زي حمش تأجر دستبعتها تطلع مجمريا يوكرين يحريو راشا كلتهم زيهم أبتو جزلو يوم بتوم قالوا أبا حيل زلهم دما أمريكا حبرت أوروبا كم دما تشاينا ندخلهم دما كباس حمي إليز بقصلو نزك كتتاك علو كتتبع عايز قباكا نزك عنق فيهم جنز فتنزلو سلام سلزي دليو. The opinions, the position, the talks, how we can formulate to find a way, the quickest way to the ceasefire and to the peace. So it was not just a dual trip to Kiev and Moscow. It will be continued. What is your idea? How can there be peace? I mean, if we look on the Russian position, the Russians say all the regions, including Zaporizhia, Kharkiv. Prototype. The trailer can transport 700 kilograms of cargo. Such as a cannon. شو ناي مخاين شو كم زاف جنيفا دوب كالا عالم ناي مخاين قلطفات مخاين حدشت موديلات درعيلو وتحدراوي مخاين تكنولوجين زرعيلو شو popular ناخونا يمتعلو حقرات دمانا وينزو حزازلوها كاب حدا شو ناب حدا شو سلازين تايم زلو زلو تم كمبانيتات نا أوروبا ناب أصوار زتوكرا innovation كقبرو وتحدراوي عقمم نمعباي كقوايو جنستيل زعكل تأجاتات يلن وتهدروا عقمي بفلا كم زعينة تكنولوجيا كتم عبل حسرت عمت أسرع عمت يزاد لي كابو حدو مهنياتو يا بزح تكنولوجيا بحر جزية بحتر جزية تكبروا نجارة يكونن بقول ما نقدر فوكس ناتم قبله إذا كنت عايز ريكا تكوينات ننوح نكوينات كم زدالو زلون مدبناتهم نبكوينات زتوكرة كم زلون نتانا يراشا زي قطمت مس يوكرين حنساب نزيا قدايزيا فتحنا نفسلامنا كملسينا زبل رديت كم زي اللي إذا كابي زبقس كابي بقس ندحريلنا إذا نيكس نريو ما بقسي تسقات نعون ناتهم كوين زلو يوكرين ويراشا ترى يكون بعابيو تان الصوم دقوا عصروان كم دليتهم زقبروا زنبر عالم تغير سلازلا هذا كابت مغيار نبلو زلنا دما إذا حج نريو. They in fact did the same in 2021 when Putin visited India. Prime Minister Modi had hosted him for dinner before the formal talks. So in a way, Putin is reciprocating the gesture. Tomorrow, Prime Minister Modi has a packed schedule. He will attend a reception and meet members of the Indian community in Russia. Then he'll visit. From here, Prime Minister Modi will head to an exhibition organized by Rosatom. That's Russia's civil and nuclear power conglomerate. So انتهينا نرجع لنا هذا برايم مينستر ناي هندي اب راشا جيش خيدلو زيد ما عم ترجم زلو اي مهنياتو هندي بزحات معربايان هاجرات زلمنوا زلو هاجريا امريكا بفلاي ناب راشا ناب تشاينا نخيت تسقع بفلو يم زلمنوا زلو راشا تاع هجي بزح سبتايز مسلو هندي مس امريكا عبي زمدنا ويون عبي شركنا زلوا عبي تاريخ زلوا يد مسلو نو امريكا نوي حوار صلايتهم يعني را هنداويان برينسيبل استلوم متكل زلوم لبونا زلوم ويون نوي متتخينهم كبراشا كراكو يكونون سلامتا ديركم نزارسي يكونسي كاله كريكمي توتهدروا عقمناتهم ابي كم زمركوس راشا انت عينت هاجر مخانو كتفلطوا راشا ترى هاجر غيرنا نوزو سبات على نقلينا بتي معرباو ميديا عصرت زي راشا خمزي نابلك تعرف كله ترى هاجر غيرنا نوزو ناو لسن هندي كساك كندي راشا زمركوس كتابا مخانو. And with the Indian Prime Minister's visit to Russia underway, we will of course get you all the updates coming in from there. We are given to understand that there could be progress in the ongoing naval projects between the two sides as well. Our next report telling you more about the wide-ranging and close maritime cooperation between India and Russia and what lies ahead. So أبوت هدروا عينك الرخلنا بفلا إذا ما ماريتايم أب حيل بحري كنت متكلنا هندي إذا حجين الرياضة لنا هندي مبل سالسايز رابع عايز عبيك طبعا علما حدا عبي أغلبنا علم ناس حبز متزلوا بس حزب سلزلون أبيت لم تزلوا طبعا سلزقوني إذا قلت بازي وإذا هجر الزجن بمسرته كأب تاريخ جميرو كبناس أتخون ويك أب تدحر ناس نزنبرن أب جزناس نزنبرن حبر السوفيت عبا بركتوز جبرت الله هجري ذات واي راشا بزح حدا قفت زلوا ولا بتزبده مهنيات راشا بزح تاريخ الله بنسعر أمريكان عد إنجليزي أوروبان everywhere they go حماق تاريخ يترايز الله
نزل حماق تاريخ نهزبي مانيبوليت ناقبرو ناقششو نتخلو نأمايت عمتا زسرقو خان زمزمزو خان بزا حلفا كلت 10 عمد 10 عمد رتيتنا يخلن يونيسيف أمتيوم تراوسو سلازا عدلو نسب اتوم زبالت قبرت سناينا عالمنا مخانو من نفسهم شيء أمام أبزي جتريخا ሕብረተሰብና ኤውሮጳን ኣሜሪካን ቶም ዝበለፁ ሓለይቲ ናይ ግብረ ሂውማን ራይትስ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ዝሕልው እዮም እናበለ ክሳብ ልቡ ዝትኮስ ሳንቡ ክሳብ ዝትኮስ ዝግዕር ሰብ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ዝኸፍአ ታሪክ ኣብ ዓለም ዝፈፀመ ክሳብ ሎሚ ድማ ይቕረታ ዘይሓተተን ካሕሳ ዘይሃበን ዓለም ኣሜሪካን ኤውሮጳን እዩ ራሽያ ኣይኮነን ራሽያ ዝበደሉ ሃገር የለን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ራሽያ ከም ሕሱም እዩ ተበዲሉ ብመን በቲ ክጎብጦ ኢሉ ዝመፀ ናይ ሂትለር ሓይሊ ናይ ጀርመን ሎሚ ግን ጀርመን ናይ ሰላም ሓይሊ ኮይኑ ንራሽያ ክኾንን ይውዕል ኣሎ ወይ እውን ንነፍሱ ናይ ሰላም ገይሩ ናይ ሰላም ግን ኣይኮነን ሰላም ዘይደሊ ምዃኑ ሕጂ እውን ንሪኦ ኣለና ዓቕሚ ስለ ሰኣነ ነቲ ውግእ ከስፋሕፍሕ እምበር ንሰላም ድልዋት ከም ዘይኮኑ ንሪኦም ኣለና ሕጂ ንቐፅል ኣብቲ Here's a famed snippet from history. In 1971, the Indian Armed Forces were pummeling their Pakistani counterparts to liberate the then East Pakistan, which is present-day Bangladesh. The Indian Navy was conducting offensive operations against the then West Pakistan and East Pakistan. Globally, that was the peak of the Cold War. The US was heavily in favor of Pakistan, and India was a close partner of the Soviet Union. Naturally, so after ታሪክ ኣሜሪካ ምስታ ንህንዲ ቀንዲ መቀናቅንታ ከምዚ ኤርትራ ቀንዲ ስጋት ናታ ኢትዮጵያ እያ ንብሎ ንህንዲ እታ ዝዓበየት መቀናቅንታ ወይ እውን ስጋት ትፈጥረላ ሃገር ፓኪስታን ትበሃል ሃገር እያ ፓኪስታን ድማ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ኩሉ ግዜ ምስ ሓገዘታን ምስ ደገፈታን እያ ነይራ ኣንፃር ህንዲ ማለት እዩ ስለዚ ህንዲ ዝበሃል ክሳብ ዝቐረበ ዓመታት ብኣሜሪካ ብዙሕ ሽግርን ተፅዕኖን ዝረክብ ዝነበረ ሃገር እዩ እቲ እንኮ ፀቀናቱ ድማ መን እዩ ነይሩ ራሽያ እዩ ነይሩ ራሽያ ዝበሃል ሃገር ሎያል ሃገር ምዃኑ ሎሚ ግን እቶም ህንዳውያን እውን ክሳብ ክንደይ ማለት ከምቲ ራሽያ ኣብ ግዜ ሽግር ካጠጠው ዝበለት ከዓ ክሳብ ክንዱ ይኮኑን ከምዚ ክገላበጡ ይፍትኑ ኣለዉ እዮም ግን ኣብ መወዳእታ ግን ከምቲ ሕብረት ሶቪየትን ራሽያን ዝሓገዘቶም ኣሜሪካ ከምኡ ክትገብረሎም ከምዘይትኽእል ግን ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ዋላ ክትገብረሎም እንተኾነት ድማ 10 ዓመት ከም ዘድልዮም ፍሉጥ እዩ the US did not like the spectacle of a Soviet-friendly India attacking and crippling an American-friendly Pakistan. As the Indian onslaught on Pakistan continued, the US deployed a nuclear-powered aircraft carrier, USS Enterprise, and an accompanying fleet of ships to the Bay of Bengal. The Soviet Union deployed a fleet of nuclear weapon-carrying warships and a nuclear submarine to shadow and block the American fleet that was heading to India. The Soviet Union's pro-India messaging against the US worked successfully. Cut to 2024 and let's look at the Indian Navy's fleet. The Indian Navy has more than Vikramaditya, known as Admiral Korsh. So እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ንሪኦ ንሰምዖ ፀናሕና ታሪካዊ መሰረት እዩ ኣብቲ ዝፀንዐ ዝኸፍአ ክፋል ናይ ታሪኮም ኣሜሪካ ዓበይቲ መራኸቢ ኩናታ ኣምፂኣ ንፓኪስታን ክትሕግዛ ኣብ ዝፈተነትሉ ራሽያ ድማ ዓበይቲ መራኸባን ነፈርቲ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ዘለወን ሳብማሪናትን ስለ ዘቕረበት ኣሜሪካ ፈሪሃ ካብቲ ቦታ ከይዳ ህንዲ ድማ ኣይተሃረመትን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቀንዲ መድረኻት ናይ ታሪኮም ራሽያ ምስኦም ደው ኢላ ነይራ እያ ስለዚ ራሽያ መትከላዊ ሃገር ንዝኣምነሉ ክሳብ መወዳእታ ዝሕግዝ ሃገር እዩ እዚኣ ክትፈልጦ ክትግሉ ኣለኩም ንድሕሪት ዝምለስ ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ንራሽያ ምናልባት ምስ ግዜ ብፍላይ ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ስእሊ ናይ ራሽያ መመሊሱና ዓብየ እንዲ ዝኸይ ዘሎ ፑቲን ድማ ኢንተሊጀንት ልንዲ ነቲ ጂኦፖለቲክስ ዝፃወተሉ ዘሎ ኣነ ዘይኮንኩ ሕጂ ካስማዓኩም እየ ክሳብ ክንደይ በቲ ናይ ፑቲን ኣካይዳ ይግረሙ known as Admiral Korshkov. In recent years, India has been able to build its indigenous aircraft carrier INS Vikrant with a fleet of 30 aircraft. Both the carriers operate the Russian ship-borne fighter jet MiG-29K. They operate the Russian Kamov 31 early warning helicopter that serves as an eye in the sky. Let's talk about እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ህንዲ ክንሪኦ ከለና ዝዓበየ ክፋልናቱ ክሳብ 60 ክፋልናቱ ናይ ራሽያ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ስለዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ህንዲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ህንዲ ብዓብዩ ብራሽያ ዝተነጥቀን ብራሽያ ዝህነፅ ዘሎን እዩ ራሽያ ዝበሃል ሓያል ሃገር እዩ ህንዲ ማለት ኣብ ሃገር ኮይኑ ቁጠባ ናይ ህንዲ ሎሚ ካብ ናይ ራሽያ ዓብያ ፀቢቑ ግን ብግደ ወታደራዊ ዓቕሚ ክትሪኦ ከለካ ራሽያ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ተመክሮን ስልጣንን ዘለዎ እዩ That's why wala China wouldn't tkhone ab tika wotadaraw aqm nay Russia qariba khamze lay zinagal wotadaraw aqm nay Russia azyu hayali نفس وقف hagar namna China ምዕራባውያን ሀገራት ይብሉ China si Russia and China dalamber China and Russia no China and Russia ብጣዕሚ እያ ትደልያ ሓደ ፀጋታት ኣለዎ ዛ ሀገር ኩሉ ፀጋታት ኣለዎ ካልኣይ ወታደራዊ ዓቕምና China ገና እዩ ዘሎ ምስ ናይ Russia ወዳዲርካ
ስለዚህ ኣሜሪካ በይና ንቻይና ድሌታ ክትገብራ ከም ትኽእል ይፈልጡ እዮም ራሻ ኣብ ጎና እንተላ ግን ክትንክፉ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ቀንዲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝደልያ ዘሎ ንራሻ እውን ቻይና እዩ ብዘይ ናይ ራሻ ደገፍ ቻይና በይና ንኣሜሪካ ኮንፍሮንት ክትገብራን ክትስዕራ ይትኽእልን ኣብዚ እዋን እዚ that's why the balance of power ኣሜሪካ ብፍጹም ክትስዕሮ ዘይትኽእል that's why ክትስዕሮ ስለ ዘይትኽእል እያ ዝቕሉ ንዓታቶም ንምቕዓልን ንምፍላይን كل جينا كي حيلو خلو كتداخم ليت مع submarines. Nearly half of the Indian fleet of 15 diesel-electric submarines are of Russian origin. Even India's indigenously developed nuclear submarine, INS Arihant, is a product of cooperation with Russia. 6 frigate-class warships operating with the Indian Navy are Russian-built. These ships are under the Indian Navy's Talwar class and Tech class. So كل زمراخب ولا تمراخب ناي كوينات ناي هندي جليوب على تبركة صراحة تخون كله جن بعبية التكنولوجيا التي أجد سبعتات ناتوجن ناي راشا أوريجين كم زلون ناي راشا بيز ناي راشا مسرت كم زلون ناي راشا دقف كم زلون إذا نقال لذي هندي ناب راشا ناب بوتين كتكيد كلا ملو بملو من البات ميديا أنا هندي قرب حوسة تعبيت أبزوها نزيت تأمتينا تدليتينا قبل تريها قرب تلي كم زي عقم زلهم ويفولوا حيل كم زلهم جرامي معك تجبروا حيليه بلهم ممكن بالعين خلينا أجن راشا أبزوها نزي أب جداس لزلات رايا نقط أبعتهم تنداد نسون كجوز ولهم قالن زجاج نسون زلهم بر بوت هدراوا عين كرا خلو بفتسم أبتك عزي قرب حجرات يمزيو Russia is a very very advanced country بوت هدراوا عمي أمين كمان تزايد تخون نأمريكان أوروبان بملؤ أب ذكرت عامة أب يوكرين مخا سراويتنا كالة تتكيف كانت كسراويت تزغون أمريكا ناتها سراويت ويون أوروبا ناتهم سراويت تزغون كذا بتدعم بلد وج معناته التموت قلتي في سرد سمعنا هزبهم كقتل واي كلونيا حجي انتهم تقبر زلوا تزدعم وجيهم من أوروبا أمريكان زوجزي دمو ما يكون زفاس زلوا ويون زموت زلوا هزبه ما يكون هزب يوكريني ስለዚህ ናይ ዩክሬን ህዝብን ኣጽዋርን ህዝብን ወታደርን ተጠቂምካ መሬትን ተጠቂምካ ንስኻ ግን ገንዘብ ፕሪንት እናገበርካ ኣጽዋራትካ ሂብካ ምስ ራሻ ክትዋጋዕ ትዝጣዕመ ይንዖም አይዲያል ኬዝ ናቶም እዚ ዝሕጂ ዘሎ እዩ that's why ንራሻ ብዝተኻለ መጠን በቲ ናይ ዩክሬን ዋላ ክሳብ ናይ መወዳእታ ሰብ ጌርና ከነዳኽማ ክንእክል ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎቶም ኤሊት መሳኪን ዩክሬን ግን ኣብዚ ሃገሮምን ህዝቦምን ዓዶምን ይዓንሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ምስ ዓነወት ሃገር ነቶም ሰብ ረብሓን ሰብ ገንዘብን ክተርፍ ትመሬት ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ ፀጋታት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ዝሕዝን ኩነታት እዩ ግን ክንመሃረሉ ክንቀል ኣለና ሰጥራ ኢና ንብሎ Carrying a potent mix of guns and missiles, these vessels can counter surface-based, aerial and underwater targets. As we speak, 2 such frigates are nearing completion at a Russian shipyard. Putin is expected to join Prime Minister Modi there, and after this they will have bilateral talks at the Kremlin. That's the last engagement of the day, of Tuesday. And then on Tuesday evening, Modi will depart. So, እዚቲ ርክብናቶም ክኸውን ከሎ ኣብዚያ ኤውሮጳውያን ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ከቢድዎም ኣሎ ስምዑ ሕጂ The Indian Prime Minister Narendra Modi has touched down in Moscow. It's his first visit to Russia since its invasion of Ukraine. New Delhi hasn't condemned the war, but it's advocated a peaceful solution and remains a key trading partner. Trade between the two sides sharply increased to $65 billion in the last financial year due to strong energy cooperation. Vladimir Putin will no doubt be using Modi's visit to demonstrate to the West that he isn't a pariah on the world stage. We can now bring in France 24's chief foreign editor, Rob Parsons. Rob, good afternoon. Now, So every time እዚ ናይ እዛ ስእሊ እዚኣ ከምዚ ኢላ ክሪእዋ ከለዉ ምዕራባውያን ሃገራት ብቀረባ እዮም ዝከታተልዎ ዘለዉ every move ናይ ፑቲን ይከታተልዎ እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንዑ ከነፅልዎ ብወታደራዊ ዓቕሚ ከምዘይክእልዎ ፈሊጦም እዮም ሓንቲ ሕጂ ትደልይዋ ደለዉ ሰብ ከመይ ጌርካ ብቁጠባ ካብ ካልኦት ሃገራት ትንፅሎ ካብ ቻይናን ካብ ራሽያን ካብ ቻይናን ካብ ህንድን ከመይ ጌርካ ትንፅሎ እታ ዝኸበደት ብድሆ ኮይናቶም ዘለያ ንህንዲ ሕጂ ቀሪቦም ነይሮም እዮም ንህንዲ ንኣሜሪካ ወሲዶም ኢንቨስት ክንገብረልኩም ኢና ካምፓኒታት ክንበኩም ኢና ገለ እዚ ካፒታል ክንሰደልኩም ኢና ኮርፖሬሽንስ ናትና ናባኹም ከምዚ ኸዳ ክንገብሮም ኢና ኢሎም መዓት መብፃዕታት ኢትዮም ዳርጋ ወሲዶም ነይሮም እዮም at some point ግን ተረዲእዎ ኣሎ ኦልሬዲ እቲ ሞዲ ዝበሃል ንባዕሉ ስጋት ስለ ዘለዎ ኣሜሪካ መፅያ ክትከላኸለሉ ከምዘይትኽእል ኣሜሪካ መሳርሒ ናቶም ኣጀንዳ ትገብሮም ወይ መሳርሒ ነቲ ስትራቴጂ ናታት ትጥቀመሉ ከምዘላ ይርድኦ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ንዑ ጎረባብቲ መን እዮም ራሽያን ህንድን እዮም ራሽያን ቻይናን እዮም ኣሜሪካ 10 ኪሎ ሜትር ካብ ርሒቑ ዘሎ ምስ ጎረባብቱ ኣነፂላ ክትዕውቶ ከምዘይትኽእል ይርድኦም ኣሎ that's why ኣካል ናይ ብሪክስ እዩ ህንዲ
መንጎ ይዘሎ ስለዚ መንጎ ደይኮነ ንጹር መርገጽ ክገብር ክላሎ ምስ ፑቲን ምርኻብ ድማ ልዑል አገዳስነት አለ Whatever happens with this trip, whatever the outcome, Putin's going to use this to his advantage, isn't he? Well, he's going to try to. It's interesting that it should be happening at the time when the NATO summit is about to start off in the US. So he will, of course, he'll be trying to do it. The fact that he's recently seen Orban, the Hungarian Prime Minister, as well, he's trying to put across the impression that he's not isolated on the world stage. But, seeing the leader of North Korea and seeing Orban, whose visit wasn't seen by the European Union as an official European Union visit to Moscow, doesn't really add up to the sort of international recognition that he would like. Getting Narendra Modi, however, is a different kettle of fish. That is a much more serious visit. But how much he'll get out of it is another matter, though. I think Narendra Modi will go to Moscow being very... So, time ዝብሉ ዘለዉ they are admitting ተሓቂ የውፅኡ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኩነታት ከቢድ ከም ዝኾነ ብፍላይ እዚ ናይ ፑቲን ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ናብኡ ምኻዱ ነቲ ኤውሮጳ ነቲ ኣሜሪካን ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ዘውድቖም ምዃኑ ምክንያቱ ሓንቲ ካብታ ዝዓበየ ዝሰርሑላ ዘለዉ ንህንዲ ኣብ ምስ ቻይናን ራሽያን ዘለዋ ዝምድና ንኽሰብርዎ እዚኣ ብዙሕ ኢንቨስት ገይሮም ላይ ብዙሕ ብሚድያ ንህንዲ ናይ ህንዲ ሃገር ከም ሓደ ብሉፅ ሃገር ጽቡቕ ምሕደራ ዘለዎ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ተርዲምሎም እርጋ ነቲ ናይ ህንዲ እቲ ናሬንድራ ሞዲ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ስልጣን ልዕሊ 10 ዓመት ገይሩ ኣሎ ናቱ 10 ዓመት ፀገም የብሉን ከም ሓደ ዓብይ ናይ ዲሞክራሲ ቤይከን ኢሎም እዮም ዘጣቅዕሉ ናይ ቻይና ግን ልክዕ ክንዱይ ገይሩ ዘሎ ነቲ ናይ ቻይና ግን ከም ሓደ ዲክቴተር ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ አይገርመኩም ክልቲኦም ተመሳሳለ ሓደ ጊዜ ኣብ ስልጣን መጽዮም ነቲ ሓደ ከም ሓደ ጨቋኒ ንሃገሩ ንህዝቢ ዘይጠቅም ዘሎ ወይ ብቁጠባ ድማ ክልቲኦም ናይ ቁጠባ ውድድር ኣብ 10 ዓመት ናይ ምሕደራ ናይ ናሬንድራ ሞዲ ናይ 1 ትሪሊዮን ወሰኽ ኣብ ቁጠባ ጥራይ ኣምፅዩ ናይ ቻይና ግን 8 ትሪሊዮን ዲ ወላ 10 ትሪሊዮን ቁጠባ ወሰኽ ኣምፅዩ ስለዚ ክወዳደሩ ዘይክሉ መራሕቲ እዮም ናይ ቻይና መርሕነት ኣዝዩ ፍሉይ ንሃገሩ ሰማይ ጠቀስ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ካብ ምዕባለ ዘምፃ ህንዲ ገና ኣብቦት ድሰት ህዝቢ ዘለዋ ያ ገና ወላ ካብ ምዕባለ ኣለዋ ቦት ኸይዳላ እንተተባለት ምስ በዓል ቻይና ክትወዳደር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ገና እያ ዘላ እቲ ደረጃት ዘለዎ ኩነታት ተቐቢሎም ምስተን ከዕብዮኦም ዝኽእላ ከርብሖም ዝኽእላ ዝምድና እንተዝገብሩ እቲ ዝበለፀ እዩ ነቲ ዓለምና ድማ ንሰላማውን ዝበለፀ እዩ ነይሩ ግን ኤውሮፓውያን ኣሜሪካን ንህንዲ ከም መሳርሒ ክጥቀሙላ very cautious. It's in his interest to go now because he's concerned about the developing relationship between Russia and China. He will want to get a sounding, I think, from President Putin about what that precisely means and how far Russia wants to go with that relationship and how damaging potentially it could be for India because India regards China as its greatest geopolitical threat and is concerned that the cozying relationship between China and Russia could be potentially threatening to India given the fact that India's main arms supply, even today, all these decades after the collapse of the Soviet Union, is Russia. Even today, 60% of the weapons that that India has in its... الله اليوم ስለዚ ህንዲ ወላ ካ ፋዕተርተር ክትብል ተጀመረት እንተ ፈቲና ትገብሮ ትኽእል እውን የብላን ሓቅን ምዝራብ ይዝብል ዘሎ ምስ ቻይና ኣብ ዶባታ ትተፋነናላ ይብላሉ እዚ ምስ ቻይና ወታደራዊ ናይ ዶብ ምትፍናን ይረአዩ ሓሊፎም ቶም ወታደራት ይገራጨው እዮም እንድሕር ከምኡ ኮይንካ ቻይና ድማ ሓደ ማኒፋክቸሪንግ ሱፐር ሃብ ናይ ዓለምና እዩ ብማኒፋክቸሪንግ ወታደራዊ ኣፅዋር ነፍሱ ዝኽኣለ ከፍሪ ዝኽእልን ብቁልጡፍ ቴክኖሎጂ ከማዕብል ዝኽእልን ሃገር እዩ ራሽያ ግን ወታደራዊ ዓቕምናታ ገና እዩ ዘሎ ሓደ ምስ ቻይና ዝወዳደር ኣይኮነን ካልኣይ ድማ ሱስ ሳሚታዊ ካብ ራሽያ ዝመጽእ እዩ ራሽያ ኸ እቲ ዝቐረበ ዝምድና ምስ መን እዩ ዘሎ ምስ ቻይና እዩ ዘሎ ስለዚ እንድሕር ንራሽያ ቀሪብካ ዝምድና ክትገብር ዘይክኢልካ ትስሕና ኸ ብፍቶት ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ብሓይሊ ህንዲ ምርጫ የብሉን ኣብ ዝዋን እዚ ምናልባት ነዳዲ ናይ 60 ቢልዮን ስለትገዝእ ዘለኻ ወይ ናይ 65 ቢልዮን ንግዲ ስለትገብር ዘለኻ ከምዚ ንራሽያ ዓብይ ለውጢ ትገብረላ ዘለኻ ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል ኸውን እዩ ኣብ ሪያሊቲ ግን 60 ሚታዊት ወታደራዊ ዓቕምናትካ ናይ ራሽያ ተኮይኑ ስፔር ፓርት ካብያ ካ ትገዛሉ እሞ ከዓ ምስ ሓደ ናይ ዓለምና ካልኣይ ቁጠባ ዝኾነ ትተፋነን ዘለኻ እንድሕር ኮይንካ ኣሜሪካ ክትሕግዛካ ፈርጌቲት ንባዕላ የብላን ኣሜሪካ ኣብ ዝዋን እዚ ኣፅዋራታ ብምሉእ ኣብ እስራኤልን ኣብ ዩክሬንን ወዲኣትያ ዘላ ሓድሽ ኣፅዋር ንክትሰርሕ ድማ ዓመታት ይከድልያ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኢን ፌቨር እቲ ራሽያ ዝበሃል ቬሪ ካልኩሌትድ ሙቭስ እናገበረ ነቲ ኩነታት ንናቱ ረብሓ ከም ዝኸውን ሃገራት ናብኡ ከም ዝመፁ ናብኡ በፂኦም ምስ ፑቲን ክረዳድኡ ከም ዝኽእሉ ዝገብሮም ዘሎ ፑቲን ቬሪ ቬሪ ስማርት ስትራቴጂስት ኣብዚ ኩነታት እዚ ስለዘይፈትዎ ግን ነቲ ሓቂ ክዛረቡ ስለዘይደልዩ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ንመለስ ኣብቲያ
هكذا سيت انترفيو أبزي نسمع. Of truth, responsibility, whatsoever is important, but not the prime important. The most important thing is how we can stop the bad thing which is going on and killing people each day. So don't mix up the approaches to the problem, because your questions are very much relevant tomorrow, but today not. Well, Mr. What Prime is Minister, relevant today is only how to stop it. With all due respect, I personally know how the war looks like. I mean, جاك فاطمة واحجي فلات كم زخونة خويني وكزارب زفتن زلوا سمعوا كم يجروا كهرمو يجن Prime Minister Viktor Orban. I spent many months and years at the front line, and I talked a lot to soldiers, to Ukrainian citizens, and I can tell you that even though it's brutal for them, and many of the soldiers are fighting for more than 2 years, you don't find many people who are telling you, okay, let's negotiate now, because they say if the Russians, come closer to my home, if they come closer to my wife, to my mother, I don't want that. That's why we are defending Ukraine. So if I understand you correctly, you as a German man, a German guy, try to explain me what does it mean to live close to the Russians. No. So the point is... No, I want to explain you how it is at the front. بيلا غير هاريمو بزعبا اب يوكرين سي بزح غزي خيدي ابو نيري اب تجنبارات نيري ولا وقت كينات بطعمي هاسيوم انتلو مسوم كتزارب كلها جن راشاويان تقوم كخونو اب تقا غزوم كخونو اب تقوم كنبرو كم زي دلي خاطري سلازي كواغو يمزلين راشاويان اي دلي ومنيم سلازي كزارب يدلين عمصتيوم راشاويان قال يغبر قال يقبل دلي تزاربا كل فابيلو دمات برايم مينستر تايلو سلازي صبغ تردي كاتلو خو نسخه حد جرمناوي سب مالتيو بزعبا مسراشا منبار ويون راشاويان تاي مخانو نعي نمراحنا هانغار دي خاف نقرن دلي خايب لولو انتاي مالتيو زي سمعوا ودحن Like the atmosphere of the Ukrainians. Don't forget that we are sitting in Budapest. So nobody can educate the Hungarians about Russia. I don't want to educate you. No. I just wanted to tell you how the situation there is and what people tell me. Even not the Brusselians, it's ridiculous. So the point is that Hungary was occupied several times by Russia. Very few person of the world can know more about Russia than the Hungarians, especially the Prime Minister. Big respect to Mr. Prime Minister. Respect تزرباناتنا بحق بسلا زلو لبونا زلوي. تايزبل. زعبا راشا نسخة جرمنا كنت نقراني تخلني خايلو. مغنياتو هنغاري أبتك زي كومونيسس رادي يكون قدميو كندق زي براشاويان استغزانا هنا. مريت ناسي راشاويان مس راشاويان سبحدا كوفينا نبرز نبرنا يما حضرونا نيرومي. سلازي نراشا لعلينا دفلط ايه لنجرمان لعلينا دفلط وما يدخلون يوم. ولا بعين دوب تريناون نسوم مبراغيو هنغار مبراغيو. لذي نراشا لعلينا سلطفلطهم لعلينا اختصاربي يدخلون يوم كلهم تم إليت عجوجو زبل زلو دما أبتقد ميت زلويهم بحفشا بجاكاتن أبال كان زلو حدا نيتو زشادنا هجرات مالتيو سلازي انتهي زبل زلو زعب راشا انت عينت كاركتر لهم أبزا فيديو زي أنا واحد لزخنا يرغبون ينبر بنصور تابلو راشا يسعرون يميلو نراشا كسعر يلو زحسب زلا براسلس زلو إليت حمام رئيسو سلزلو دنكور ناس سلزلو تاريخ سلزين ببي راشا أي سعرون يميزولو بنصور نراشا كنسعرين زبل زلو بوليسي جيجان زنبعني راشا كسعر زخل حيلي كونانيل ስለዚህ ነቲ ኩነታት ተቐቢልና ብእዋኑ ኮፍ ኢልና ብጣውላ ክንዛረብን ክንማየጥን ተኽኢልና እቲ ዝበለፀ እዩ እንተ ብዓውደ ኩናት ንራሻ ክስዕሮ እየ ዝብል ግን ጌጋ ናይ ታሪክ ፍልጠት ዘይብሉ ካብ ታሪክ ዝረሓቐ ተመክሮ ዘይብሉ ብሓፈሻ ክዛረብ ከሎ ናይ ቀደም ቻንስለር ነዋሕቲ ዝኾነታ ቪድዮ ሳመራይዝ ክበኩም ስለ ዘል እምበር እታ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ከመይ እያ ምስ ዝበሎ ለባሚያ ሳኢልዎ እታ ቻንስለር ናይ ጀርመን ዝነበረት አንጀላ ሜርክል ብዛዕባ ንሳ ልቦና ኣለዋ راشا انتي مخانم صبغ يرا يتفلط له تاريخ سلتنبب تاريخ سلتردو اب اكل ناي حبرت السوفيت زنبره مبراق جرمن كاس لستولدت عند عبيت نتحسسبنا راشاويان تردو اي راشاويان كما خام عرباويان ديمقراطي بلا بلا كما خاي يكونون يلو قال اكايدا يزلو تاريخناتهم كالي يلو لولاونتن هاغراونت ناتهم كالي يلو بزي منقد مصي خان راشاويان كسعرو ما يتخلنا خلو اب كالاي كنا تسعيركا ابزا يبلوني وقع جن تحكتايو ودي هتلر يزارب زلو ترديون لهم يزارب زلو هتلر يا بحقو مالسي بقطع دعوة بحقو يبلي الله هتلر جرمناوي بيتسابينو رشاد ما انصارو 10 مليون سبي قتيل الله قدام الله هتلر ترايغنا يكونن قد ميوز نبرك قدام يكلات عالم سجمره بسمارك وي كاتشوز نبر نغوس ويليام ديغلس بالون ابحقو ينو ودعدينو ስለዚ ጀርመናዊ መፅኡ ንኻልኦት ሃገራት ብዛዕባ ሞራልን ብዛዕባ ቀትለትን ብዛዕባ ኩናትን ክምህር እሞ ከዓ 60 ዓመት ኣብ ዘይገበረ ታሪክ ወይ 80 ዓመት ኣብ ዘይገበረ ግዜ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና በፂሕና ዘለና
ጀርመን ናይ ሰላም ሃገር ኮይኑ ንኻልኦት ክፈርድ ክፍትን ከሎ ካብ ታሪኽካ ትመሃር ተኮይንካ ንኩናት ዘራስንን ንኩናት ዘናውሕን ሞትን ስቃይን ዝገብር ጀርመን እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ናብ ሰላም ኣትዩ ክንዲ ሰላም ዘምፅእ ናብ ኩናት ገፁ ዝደፍእ ዘሎ ሓይሊ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ it is what it is ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታትና ንርኢ ዘለና but again ኣብ ካልእ ግዜ እውን ከም ጻል of the transatlantic link between the NATO alliance countries pledging to defend NATO's allies from Florida to Finnmark from seabed to space ከም ወትሩ ተመዛዛሚ ዳርሲ Mr. President قيل لك حجي أو ذا ساعات زيادة اللوت رايدي كونه نمساعي 10 عامات كنا بيجوز خيد غيلي تعمفت ندهري خيو نايب حكي أمريكا قطر حدا قطباني عالم يخبلوها يدخلون إذا هجي مسمى يجاجو يوني بولر بحال سرعات كنفتري نخبلو خلو زنورهم assumptions وزنورهم قمتات كاب كون نتوطعي ناتاتهم بعلاوي سوسو سمعيتات دقلص دي كوين كون عالم كونتات دقلص أي نبرة لو مش عينا بيلا نحلوها مارس وين بزحها ناي چاينا مهزو ناي چاينا innovation ناي چاينا كواليتي عينت ناي فريات اب غزيان نغير لهم بولس فريات ابي تسرح عند لهم ابنود مساي اوروبا انت الله اوروبا تدمروا نا اوروبا اندستريال اوتبوت اب 2018 بنبره حبريتا ناتاتهم بعلاتهم دوصو 13 ميتاويت كاب عالم ايكون نبولو اوروبا دمير كمالت يمنا تابليچ الله تنكالوت هاغراتنا ناتنالو بقطبا عين خطري اندحر كوينكا يلن بصلواتات مصينا ترينا اذن ساتهم مسيوني بولار يلوم دسالو استراتيجي نعلم ابزواتات كفيلكا زواتات ناي صلوا اب تحت قصصركا تبلن نفس وقف زواها نعو زالي ملحق ويدما انكر كوفا بيلكا اجنداتات كا بروموت تجبر دغيرو نغير يلن تعلم كن ناب كلمه ازن يخيد زلو ابزي زوبانا د حنصصو اب وشت 30 عامات انتريغايو زومب اطمامتهم اب كندنه زوبا دغوتفو مالتي دارنا صنتسي نايبيننا قطبا نايبين عالم كنهنص ايكالني غدوبنا لو تحابيرنا مسكولنا نسرح سودان يوغندا كينيا اثيوبيا صوماليا جيبوتي ايرترا دلو حدا زوباوي ودب كله ايغاد بخمي مصيتا يلم تا وانا نجر او كندنا ناي ولقنا ناي بحتنا الاولى وخنا غدايات نغبر سينرجي خنفطر نخيل رقعت ناي تزوباون بحبار نسرحلو نخيلنا تباهيلو تمسريتو بتنتني لومي ايغاد على الخا زربك على كنا يلن أو زغورو متتتوات نالبات شعو قرن أفريقيا تبغسو هورن أوف أفريقيا إنيشيتيف تبعيلو غريتر هورن إنيشيتيف تبعيلو بتفل عليه من قد سبوتاج يرمو لومي يلن نسومون تدي كوينو قال لي الكاخ تزارب بايت لنا أفريقانيين قال لي الكاخ تزارب أبزو وان سبوين تكالا كنا نجيب بب غبابيو تفترو ودباتوين قاسينهم كسرعو أي كالون لذي أبزي 3 عامات أبغون ويانا تقتلوا بوليسي كاوز خف زنبع بوليتيكال نيرو يكاخ تزارب ايتنا حساب زنايت مالي ويانا ون حزب تግራይ ከጋግም انت امريكا مسانا لا امريكا لا تمصو تي زنبعነት ናይቲ ፖሊሲ ብወጽ ክትርኢ ትኽእልኻ ኣብ ሱዳን ዝማዕበለ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ 30 ዓመታት ሓደ ብሓደ ብዝርዝር እንተሪኢኻዮ ኣብ ሶማልያ ተኸተልዎ ፖሊሲታት ሰዓት ብሰዓት ደም ኣሜሪካ እንድሕሪኢኻዮ ካብኡ ወፃውን ሊብያ ኺድ ኢራቅ ኺድ የመን ኺድ ተኸታተልዎ ፖሊሲታት ተሪኢኻዮ እዚ ዝንቡዕ ኣጠማምታ ዝፈጠሮ ፀገም እዩ ስለዚ ኣጀንዳ ኢና ክንዛረብ ከለና ነቲ ኣጀንዳ ክነንብቦ ክንክእል ኣለና ብተጨባጢ ወይ ብመርትዖታት እውን ምስ ግዜ ብቐጥታ ዛመትካ ተብል ኣብዚ ኩሉ ዓመታት እዚ ንምንታይ ተፃቢኦምና እንድሕር ተባሂሉ እቲ ናይ ቀደም ናይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝመፀ ጠማምታ ሲ ብናይ በዓል ፎስተር ዳላስን ፅዑ ዝነበረ ጠማምታ ናይ ዝሑል ኩናትን ስለ ዝረኣየዎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእል ትኸውን ድሕሪኡ ስለምንታይ ዝቐፀለ ተፃዎ ኣነ ፖለቲካዊ ባህሎም ፀገም ናይዚ ሰብ ፍሉይ ረብሓ ንብሎም ንሕና ናይ ብሓቂ ከዓ ሰብ ፍሉይ ረብሓ እዮም ኣዝዩ ፀቢብ እቲ ተሓሳስባ ስስዕድ ድርሆ ደይናትካ ክትግብት ምድላይ ተፈላለዩ ካልኦት ሸጠፍ ምትላላት እናገበርካ ምስራሕ ባህሊ ናይ ባህሊ ፖለቲካ እንጂ ቀፃሊ 30 ዓመታት ኣብዚ ዞባና ሃገር ብሃገር ከይድና እንተርኢናዮ እቲ ዝገበርዎ ጌጋ ናይ ዓለም ባላንስ ብድልየታት ዘይኮነ ቻይና ኣውት ማኑቨር ያገራቶም ከምዚ ንሪኣ ዘለና ከምዛ ንሰምዓ ዘለና ኢና ነቲ ኩነታት ኩሉ ፅቡቅ ገይሩ ሳመሪ ፅሙቕ ኣቢሉ ስለ ዝገልፆ እየ ነቲ ኣብ ድሕሪት ከምፅኦ ዝፍትነት ንሪኦ ዘለና በቲ መቓን ወይ ካብ ፐርስፔክቲቭ ናይ ኤርትራ ክንሪኦ ስለ ዘለና ኢለ ደምፃ ናይ ሆፕ ገለ ተማሂርና ኣለኹ ንከውን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ዋላ ሓፃር እውን ትኹናትኩም ኮሜንት ግደፉ ኣነቲ ቻነል ኣገዳስነት ኣለወሱ እናበልኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክውዴ ኣገዳሲት መልእኽትን ለበዋን ድማ ኣላ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና
መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገጻት ትኸይዳላ ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ቢሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብረ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ